A'r gwir amdani ydy, mae Cey Conna yn gwybod mae'r rhaid ennill. Maen nhw 4 pwynt y tu ôl i'r seintiau. Thomas chwilio am Brys, oedd hi'n bas glefer y doedd! Ac yr arbediad gwirioneddol cyntaf gan Bras. Nath Brys i tharo'n gynnar, oedd angen iddo fo wneud. Prif sgoriwr Cey Conna Callum Morris heno ar y fainc, felly mae yna benderfyniadau diddorol wedi cael ei gwneud gan Andy Morrison, y golwr Danby a Morris. Allan heno di y golwr ddim hyd yn oed ar y fainc. Am ymdrech! Neb di disgwyl i, ond oedd Evans yn gwybod be oedd o'n neud. A wedwch chi be, dyna'i gol gyntaf o y tymor hwn yn uwch gyngrau'r Cymru. Fe safodd pawb mewn edmygedd oedd i gystal â hynny. A mae Caernarfon ar y blaen, a mae hwnna'n ergyd i obeithio'n Cey Conna. Hughes, Bacare, mae wedi symud o'r chwith i'r dde, wel wedi cael mwy o look. A mae wedi gwneud yn dda fan yna, mae'n chwipio honna mewn. Pwy sy'n wedi gyrraedd gynta? Arbediad gwych! Cwbl wych, adweithiol, Bacare! A dwi'n siŵr bod Declan Poole yn dal i feddwl sut na ath honno i gefn yr hwyd. Bydde ail gol i Gaernarfon nawr yn creu dipyn o gêm. Danny Brookwell, gwaith da ganddo fan Brookwell yn dal i fynd. Dwi'n meddwl mai Thomas glowodd honna. Ac fe lyncodd bawb yn galed am dipyn. Nawr te, os y gam sefyll fan y Brys! Wedi cael y postyn! Pryd fydd o'n sgorio! O, diolch yn cael cyfle gwell na hynny. Ond mae Brys di curo'r crap cam sefyll, mae di methu curo'r golwr. Neu'n sicr curo'r postyn. Oedd hi'n bas gywir, oedd hi'n bas fendigedig. Nath am cael gafel arni. Da gan Owens. Hughes, hyfryd, creu y lle, arbediad da iawn. A fe nath Hughes hynny gyd i hun, mae'n cael cyfle eto. Mae'n methu bwydo Owens. Ond yn unigol, oedd y gwaith yna gan Hughes oedd yn heiddi, clap ar ei law, yn heiddi cymeradwyaeth. Edwards eto, Darren Thomas. Yn y lle mae'n hoffi bod o, mae di mynd yn glyfer yn gaiddi. Dyma'r gol allai selio hyn! A mae'n llithio'r ddeiar yn i'r wystredigaeth. Mae o wedi cael 2 gyfle heno, un cyn yr egwyl a honna, y math o gyfleon byddech chi'n disgwyl a fydde fo'n disgwyl i sgorio. We knew of the threat that Connah's Quay would, would pose. They've had a terrific season, so it's bound to take a little bit of effect. And I was maybe surprised at 1 or 2, in their team selection. However, they've got good quality throughout. But tonight is all about my players, really. I'm going to take nothing away from them. They were first class from minute 1. We looked energetic, and like you said, the organisation from the big lads at the back right through to Breezy and Kai up front was outstanding. And yeah, it's a great victory for us. For me, the only positive I can take away from tonight is it reinforces exactly what I know about a game of football and how you do things and how I set my teams up. And tonight, it didn't reflect my team at the start of the game. That's my decision, but it didn't look like an Andy Morrison outfit, and I thought we were poor all over the pitch. Credit to Caernarfon, they had a little bit more desire than us after a poor result their last game. They were always going to pick it up tonight, and we didn't manage to match their intensity. Dwi'n sgorio lot fod yn dweud yn gyntaf i blwyddyn yma, ond nes i just gael shout bach yn Darren Thomas i gymryd bach amser, gwrs ni'n mynd i fod tro gyntaf, ac yn dweud, dwi ddim yn troed gorau fi, ond shot ôl a dim cross o'n mae pawb yn dweud, ond o'n i just yn falch o weld yn mynd i fewn, a yn dweud, dechrau reit dda i ni, hanner ffwrdd trwy'r gêm, nath ni ddechrau'n reit dda. Fel o'n i'n disgwyl, yr ail hanner fes o'n i dan y cost dim bach, ond mae'n ei ddisgwyl yn erbyn hyn, maen nhw'n tîm dda. Da ni'n mynd 1 gol i lawr ac mae bob tro mynd i fod yn anodd dod nôl o 1 gol i lawr. Dim os pwy ydych chi'n chwarae ac ar yr ofal heno, lot o gefnogwyr tu ôl iddyn nhw. Ac wrth gwrs gafon nhw mwy o gyfleon ac da ni gyd yn gwybod di hwnna ddim yn digon da heno. I know your team will never give up, but realistically, is the chance of the Championship
gone now? The championship's gone. Simple as that. We've got to go in now and cement second place and make sure that we're in the Iron Brew Cup next year, because after what we did this year, we have to make sure that the top 2 teams get back in this year, and that's got to be our goal this year.